ibyo abantu benshi bari bategereje kumva birabaye. U Rwanda rwagaragaje ko ibitero by'ubushotoranyi Iran ikomeje kugaba ku bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati bikwiriye guhagarara vuba byihuse, ubusugire bw'ibihugu ndetse bukubahwa kandi abasivile n'ibikorwa remezo byabo bikabungabungwa. Hanyuma rero ni icyemezo u Rwanda rwatangaje kuwa 25 Werurwe 2026 i Geneve mu Busuwisi, ubwo akanama k'uburenganzira bwa muntu mu muryango w'abibumbye kaganiraga ku mwanzuro wo kwamagana ibikorwa by'ubushotoranyi byatangijwe na Iran ku bihugu birimo Bahrain, Kuwait ndetse Oman ndetse na Qatar, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'iz'Abarabu, Arabia Saudite ndetse na Jordan. Iran ishinjwa gushotora ibi bihugu kuko kuwa 28 Gashyantare 2026 ubwo yatangiraga kugabwaho ibitero na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifatanyije na Israel mu kwimura, nayo yatangiye kugaba ibitero kuri ibi bihugu. Iran rero yarashe kuri ibi bihugu ituranye nabyo mu burasirazuba bwo hagati, ibishinja gukorana nabo mu burengerazuba bw'isi ndetse no gucumbikira ibigo bya gisirikare by'Abanyamerika. Ni ibitero rero byibasiriye ibikorwa remezo by'abasivile birimo amahoteli ndetse n'ibibuga by'indege. Iran kandi ishinjwa ubushotoranyi hashingiwe ku cyemezo yafashe cyo gufunga inzira ya Hormuz ihuzwamo 20% by'ibikomoka kuri peteroli bijya hirya no hino ku isi. Ni icyemezo kandi gikomeje kugira ingaruka zikomeye ku bihugu byinshi byo hirya no hino ku isi, dore ko n'ibiciro bya peteroli kugeza ubu ngubu bikomeje kugenda bizamuka. Hanyuma rero ubwo hatorwaga uyu mwanzuro wo kwamagana ibikorwa bya Iran, u Rwanda rero rwagaragaje ko ruwushyigikiye cyane. Umujyanama wa mbere muri ambasade y'u Rwanda mu Busuwisi ndetse no mu mashami ya Loni ari Geneve yitwa Edmond Tubanambazi yagaragaje ko u Rwanda ruhangayikishijwe n'iyi ntambara ikomeje gufata indi ntera mu burasirazuba bwo hagati. Yagize ati u Rwanda ruhangayikishijwe cyane n'uburyo ibihugu bikomeje gufata indi ntera mu burasirazuba bwo hagati. Twongeye gushimangira ko kurinda abasivili ndetse n'ibikorwa remezo bya gisirikare ndetse no kubaha ubusugire bw'igihugu byose ari inshingano zibanze hashingiwe ku mategeko mpuzamahanga. Yakomeje avuga ko hashingiwe kuri ibi u Rwanda rushyigikiye umwanzuro wo kwamagana ibikorwa by'ubushotoranyi bya Iran. Ati hashingiwe kuri ibi u Rwanda rushyigikiye umwanzuro wagejejwe kuri aka kanama kuko ushimangira aya mahame y'ingenzi. Dushimangira ko ishyirwa mu bikorwa ryawo rikwiriye kugira uruhare mu guhosha amakimbirane ndetse imbaraga zikomeje gushyirwa mu bijyanye n'agahenge no gushaka amahoro arambye bikwiriye gushyirwa imbere n'impande zose zirebwa n'iki kibazo. Uyu rero Edmond Tubanambazi yavuze ko u Rwanda rushyigikiye ko imirwano ihagarara ndetse inzira zo mu nyanja zifashishwa mu bucuruzi zigafungurwa. Ati u Rwanda rushyigikiye ko habaho guhagarika imirwano by'aka kanya, guhagarika ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ndetse hagafatwa ingamba zihuse zigamije kurinda abaturage b'abasivili ndetse no kubungabunga ibikorwa remezo by'ingenzi, kwimakaza umutekano ku bikorwa remezo by'ubukungu ndetse n'inzira z'ingenzi zo mu mazi. Yagaragaje kandi ko hakwiye gushyirwa imbaraga inzira za demokarasi mu gukemura iki kibazo. Ibihugu bikomeje kwibasirwa na Iran muri ibi bitero byiganjemo cyane abafatanyabikorwa b'u Rwanda nka Qatar ikorana n'u Rwanda mu nzego zitandukanye zirimo ubwikorezi bwo mu kirere, ndetse biteganyijwe ko iki gihugu kiri kugira uruhare rukomeye cyane mu iyubakwa ry'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali kizaba kiri Bugesera, kikazagura imigabane muri Rwanda. Hanyuma rero Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zo zikorana cyane n'u Rwanda mu bijyanye n'ubucuruzi, cyane ko ari mu bihugu byoherezwamo ibicuruzwa byinshi by'u Rwanda. Uyu mubano rero mwiza kandi u Rwanda ruwufitanye na Jordan, aho muri
2024 leta y'u Rwanda ndetse n'ubwami bwa Jordan byashyize umukono ku masezerano y'ubutwererane mu nzego zirimo ubuhinzi, ubukungu ndetse n'ubucuruzi n'ajyanye n'ubuzima n'ubuvuzi. N'amasezerano kandi yashyizweho umukono kuwa 7 Mutarama 2024 mu muhango wakurikiranywe n'umwami Abdallah wa kabiri Abi Al Hussein wa Jordan wari mu ruzinduko mu Rwanda ndetse na Perezida Paul Kagame. Ayo masezerano kandi yongereye ku yandi ibihugu byombi byari bisanzwe bifitanye, arimo ajyanye no guhana ibitekerezo mu bya politike hagamijwe gushimangira ubufatanye mu bucuruzi ndetse n'ishoramari, ubukerarugendo n'ubuhinzi. Muri Mutarama 2026 kandi u Rwanda ndetse na Oman byagiranye amasezerano 4 y'imikoranire mu nzego zitandukanye, cyane cyane ibijyanye n'ubwikorezi ndetse n'ikoranabuhanga. Muri aya masezerano harimo ay'imikoranire mu bijyanye n'ibyambu byo ku butaka ndetse n'ubwikorezi bw'ibicuruzwa, aho ibihugu byombi bizungukira mu bikorwa bigamije guteza imbere urwo rugendo. Andi masezerano rero yasinywe n'ajyanye n'ububiko bwagutse bw'amakuru mu buryo bw'ikoranabuhanga, ibikorwa remezo by'ikoranabuhanga ndetse n'imishinga ijyanye n'ubwenge bw'ubukorano. Ibihugu byombi bizakorana mu kubaka ubumenyi, kubusangizanya ndetse no gushyiraho ingamba z'amategeko agamije kuzamura urwo rwego rw'ikoranabuhanga hagati yabo. Hasinywe kandi amasezerano ajyanye n'ubwikorezi bwo mu kirere, aho sosiyete ya Oman Air izatangira gukorera ingendo zayo i Kigali muri Kamena uyu mwaka wa 2026. Oman Air izajya igirira i Kigali ingendo 2 mu cyumweru kandi nta handi ibanje guhagarara. Mu nyemerere tugaruke ku busesenguzi bw'ikinyamakuru BBC tumenye impamvu ituma Iran yanga ibiganiro na Trump. Muri iki cyumweru Donald Trump yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Iran bari kugirana ibiganiro byiza kandi bitanga umusaruro kugira ngo bahagarike intambara, ariko Iran yabihakanye yivuye inyuma, aho abayobozi ba Iran bavuze ko nta biganiro byabaye ndetse umuvugizi w'igisirikare yanabivuze arimo araseka cyane, avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivugana zonyine. Hari itandukaniro rigaragara aho Washington ivuga ko hari iterambere mu gihe Tehran yo yabihakanye burundu. Ibi ni ingaruka z'urwikekwe rukabije hagati y'impande zombi. Umwaka ushize rero ibiganiro hagati y'impande byarakozwe hifujwe ko bizagabanya imvururu. Mu cyiciro gishize Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagaragaje impungenge zazo ku bijyanye na gahunda kirimbuzi ya Iran, ariko nyuma y'ibyo biganiro Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel byagabye ikindi gitero cya gisirikare kuri Iran. Yabonaga ko ibiganiro bitagabanya amahirwe y'intambara, niyo mpamvu bamwe bashidikanya amagambo ya Trump. Ariko kwanga kwa Iran ntibivuze ko itemera burundu gukora ibiganiro, ndetse n'abashyigikiye diplomasi barimo kumva igitutu. Gusubukura ibiganiro ni igikorwa giteje akaga kandi nta kimenyetso kigaragaza ko kuri iyi nshuro bizaba bitandukanye n'ibindi byabibanjirije.